Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fatah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan Gurunda Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syarah, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW ang kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalanna on rom madecenge si bawa asirun tukam madeceng na si bawai niya madeceng mamagi-magi na liti baraka maraja iya atulatu dengan tae nasaba de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onroy tu da piga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya mas sempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya narekoto mati. Demi yang kalinga. Dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasibel lori Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal linota may pakai guna. Na iya romelo ipakai guna dia tu na makada malampe na usunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega baraka na. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukui lalana agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala, sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah, maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalanda. Madupa-dupa mo, ya magalae mas sempaja sunnah, angka sempaja sunnah, ya magalae mas sikiri, angka sikiri, ya magalae mas puasa sunnah, angka puasa sunnah, ya magalae mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah dia itu na pada tingkatan na. Oleh ini si dicontoh mapamulai hitungan waktu
Angka tu puasa makan jam memetui jamah dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis paling masaworo Senin Kamis, dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi, puasa putih 10 telu 10 pas 10 lima ompo na ulangi. Jadi mak bilang ompo ulang nih, tapi ya puasa maka dia puasa mutih, maka dia ayamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah, tapi maka dia nabita nigi jamai iya puasa putih we padai kona puasa ngisi ulak bujur. Jadi telu pulas sona na bawa ya tu telu ngesoy pahalanya. Jadi iya kuidi istilahnya untuk menggalak ma puasa pak. Kata tu suruh ma puasa nasa iya tu sa di ramalangi maka tora jisipan rasa-rasa palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angka tahu menggalak ma puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada Senin Kamis sule. Dia merigaga bahkan Senin Rabu, Kamis. Sebangka sahabat Nabi ta maka dah ule buat di mau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ule mau pak. Maka Nabi ta puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro lai sapami okomi kalender lewat dirita. Kau isi kada 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okomanya majelis ulama na Malaysia. Iro kalender na Senin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi Senin na onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandai kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu tahu tu puasa macawe nanti tanggal 23. Sunnah katoki tu ma puasa ya ulangnya 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya iya tulalan nasi ulang isu roki ma puasa kalau mampu nasabak sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab tapi istilahnya ipegai puasa sunnah sabatan lu tu pas surong okoro. Yang pertama pegai puasa sunnah, yang kedua kita banyak sedekah, yang ketiga banyak istighfar. Itu amalan telu ko ulang raja nasabak raja Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Jadi sange barakat tak tambah. Ipik carana na mendre darajata, 2 caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia ro dosa ko matana ina ya jade cenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tok kilo na pong Allah Taala. Mariawai jadi kotome pendre idarajae o kiolo na pong Allah Taala 2 kemungkinan ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Kaya makiro pada koto matimba to yan ang katimbaga ci di kiri ci di kanan ya ko matana ikanange pe ko carana na matana kiri laga isesa kanange na pamutambay kiri kaya makiro tapi ya ko de mule laga ya ro kiri usahakan ikanange mo pegai kaya makiro jadi dina to ampai makada wa addi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin betongan na tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi aku yasange patutu de tu nang kana marani anu ma patutu enanya tutu apa de na tatutu ko marani. Jadi aku ci di dosa ata usahakan ina 2 de cetak tatutu itu. Ya makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa iya ko ci di de yaki bo 10 jajinna. Iya ko dosa yaki bo ci di tom jajinna. Kan makiro. Jadi moro keuntungan toko kami nasaba makare manja bil hasanati falahu asru amsalha. Ya ko pigau ko ci di deceng ipancaji 10. Jadi itu sampai jas sunnah itu baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kan makiro, apa iya ko si di sampai jas sunnah ijama nilainya mak ganai 10. Mak mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrong, angka tu pasidaka pada rona masidaka. Manja bil hasanati falahu asru amsalha. Angka tu ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Maginang ka dilipat 70 kali lipat. Maginang ka mega seperti menanam padi. Patanangase ki si dimi biji tanang nendrek manci si batang, ya ro si batange ko makbuai matake-take ni. Nawadi gangka 70 butir. Kama koro sewe, ya ro nala parumpamaan po Allah Taala. Mathalul ladzina tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka
Tanya orang parang, namo mi cawa-cawa mi okiolo na tahu deni cawa-cawa ya, mi cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat bicara lagi maka rakamaki, namo i cawa-cawa mi tahu kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okiolo na padat tarupa tahu betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan na tu ampay sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah. Iya meja palawa saya sama koko makai ka mapau salah. Jadi ya tu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabak membuat orang tersenyum. Tabassumu kafi ahika lakasadakah. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pas sidakah tapi makadami sadakah dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parapa. Iya ko pas sidakah namo si kiri itu pas sidakah tau bu malalang ilaw masige pas sidakah memindahkan duri di jalan sedekah engkau rupuk ko tangana batay batu maka daki nabuangi matu tay ko nalapu ilagay pas sidakah jadi sedekah manang itu jadi asang itu pas sidakah dia tu nak ilaw doang ang itay pas sidakah iyan itu ampay na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pahakiki. Jadi makanya itu iyo buka kwidi biasa ibaca bami. Maka bani istilahnya dia ditujukan. Maka bami ko meki matin bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makuling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy manang isini na salange. Salang arwani salang makunray, tamatappak arwani tamatappak makunray mapamula yatu isya sagang kaya matebe. Lai kiringang ipatiha, iya ro patehe inya kangi untuk tau tuwe apa pedising papasalama untuk tau matebe mancajiwi patamba amalak madecena lalaku buru. Itu pasidakah. Ya ko siaga juta masalam sekotoro pasidakata. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato na ro. Itu nakada dia agam ya wasumba namu ya macipito. Ako baniro. Itu ampai agama ta ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de angka tahu Pak denang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasihan uang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay ang karo kasihan na po mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iromala madicin itu magay mendoakan saudara muslim orang tidak tahu yang didoakan malaikat yang mendoakan kita pasidakasan nero bu yo pwede dasam kanya buka usaha na duina indiran nero na tanya ko disuruh wajah gitu. Oke maka tuh jadi kadang-kadang kan begitu jadi usahakan nih pekui carana nang kapasidakata dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalai mapan-pandre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah mah tingkat-tingkat tuh bu, mah tingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica miak dereng, langsung telu lologang apalam. Maka beku yasam, anak yatim, keluarga macawe, pakai retoni, telu niti lologang. Itu. Iya kau tahu sogi sidakai apalah pas sidak kami apa angkat tu tahu sogi sidakai pana pamainga pak apa cidi tu jama-jama Pak Okolino ina na puji manang ya tahu dega tahu cece tu tahu mabasah dega iya nama basah mo tay namo tahu kalasi ko mabasah makro tay tahu pati kanja na tahu paja sipa na iya na tu nakada guru tay ko me ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa maja rampe-rampe majamu o ko padamu rupa tahu magampang abas sabawan tat deni jamu. Ya mau mabasa, ya ko 5 taw ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi ga mabasahay. Tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Makito yung pay chale pa kung kana bagyan na laman taw pa. Makomenti ya tu mabasay na poji tayo taw mabasa poji toy, taw masekke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko taw sekke. Tamo to taw sekke cacat nasa sekke payano padaliwan pialena. Jadi jama-jamang itu mabasa itu taw makanjalada. Makanya usahakan ni dalam kehidupan ini maka kau nak magalai ma puasa ya naruta puasa nga iya to ampai to ma puasa kami si bu apa ukir lestor ibadah ireke ngi pegawai negeri mapata malaporan bulanan ngi kamaleka macata to si minggu ya tu doa hilawe amalange lestor setiap satu pekan angka to tutup buku dalam 1 tahun kaya betul pada saat nisfu Sya'ban
Itu sampai ko nisfu Syaban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru. Lalan nasi tahu nge? Ko mate matu. Teh dia tu na tatutu ko mate. Ia itu Syaban pinama tatutu nisfu Syaban. Tasel situ jadi lembaran baru. Makanya tu kon Syabangi nah suruh kita membaca Yasin untuk tolak bala. Nah sabab aku itu patan tu takdirnya selama 1 tahun ke depan. Nah makiro. Jadi angka waktu nanan nola saya Rabu terakhir bulan Safar. Aku itu panu balai. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar. Tapi aku Sya'ban tengana nisfus Sya'ban di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunakan ima puasa kula Sya'ban. Bahkan maka dalam tau pandita usahakan beribadah di situ di malam nisfus Sya'ban, patengana bulan Sya'ban. Isunakan ima puasa di situ. 1 Rajab isunakan toki. Gitu. Nah sabak magai, ya komeki misangi magi nya puasa 1 Rajab, watun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamu kuilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di 1 Rajab. Ya toh si ko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unronne ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki mah puasa tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Syaban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang. Cocok nih yang penatengin nabi teman rena tolong malepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran. Boleh pi malepe na pemandre hitungannya itu 1 hari puasa. Ya tuh ampai sunnah deh tomandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tu tanah saya mega mandre maliwasak. Cek dela dami betul ko tu na hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talungas ko tu. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu toh puasa. Yaitu sampai Nabi tama puasa sosining nasabah sosining na jaji. Nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalana juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalana. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran ng Firaun na puasa ti Nabi ten itu ampai te ma puasa 10 Asura. Maka daki di puasa Asura. Nasabak karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena ma puasangi. Mario ipas salama Nabi nah. Jadi itu Nabi tapo syukuru ima puasa. Yo pui di ko syukurangi to manre. Itu makanya ma to. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya ko mega tuh tahu Bu, biasa ko matinja itu iya ko lulusuk me anakku, mapuasa ka talung ngeso. Agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta ka talung ngeso berturut-turut. Ko pura ki mapuasa 2 ngeso na batal, mangulah sikitu sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale na matinja ale na madareke na samagi ruwa ka talung ngeso kede 2 nah. Jadi kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tatay mega tinja. Natem. Lai palaba matinja, ya tem mega tinja. Pangkat tu cede-cede mapan di motan asa milunang kapa mati ko si pajami pa diwatak mapos gak seso kata ma ko tu menri jupan na bala pa ko toy bala sa pili na sa ko salama kala tu mapos gak seso apa masih lagi me kata ma ko tu aja ta mega tinja na palaba gamay matinja aja ta mega nasaba iya tu tau mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke maka sibiang onrona tahu sekke beribadah itu tinja maka tu ngapa nasang iya ko dupa mi siratu karong masumbang si karong sisan na din nadupay siratu sirami pulo na sirana dupa nasa dewa sumbang ila seke si karong man si salana itu jadi onro na itu jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko basalama ka po mapuasa ka iya ko de sabara ka jamai padahal itu sama untuk kita ya nanti nakanabita aja mega tinja tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada masumbanga ko masigi ko salama moi biasa maka tu sebenarnya kan tolak bala dibolehkan dari pelaba aja mina cede matinja makiro kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah jadi itu pasti sangi pas sedekah Bu makai kah angka lalu papa guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidakah ko kaya ka nariyasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto tau komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Boleh pintu na bolana. 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Kalau tahu. Gili kilaw kiri ng kataw malalang ilaw daw ng imadil salama. Paitay bali bola ilaw daw ng salam.
Angka tahu kita lalu ilodong salama. Angka tahu masa peda ilodong ina motor. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guruta, ya ko mulai pananungan itu insya Allah selama aku. Jarak tahu makoro pak. Mandari ko tudang ina saketianu lalu kiru jilbana. Kita aja biro. Nah ya selalu kiru jilbana. Tapi dia tahu nak tahu berhenti deh. Deh insya Allah. Nah ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalai masih sedekah. Magalai emang puasa, silakan puasa. Kemudian, angka to sampajang. Ya kau maka daya ada ulek jam itu puasa sunnah sestas. Angka sampajang. Angka 2 sampajang. Matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung-pulung. Angka sera. Biasa harus buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka ya ro pasi pulung ya ro. Lo core-core ya ro sampajangi maka tandra apalana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jalada. Tapi aja mau tajam mana ngiro serai. Namo cik di mikotul lemoi. Angka sampajang nomor si dia sangi sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduon rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duhai. 2 tuh. Angka ko capak na duhai. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 si di. Anar rakana awabin tosan na. Angka to ko palawangan na mga ribia si basa. Kotopura nama sampaja sunnah mangaribi. Maka dia nama sampaja sunnah anna rakana. Tak don rakaci di bersalam. Awabin asanna. Meki manyak maka da usolli sholatu sunnatil mutlaka rakaata ini. Meki maka da usolli sunnatal awabin rakaata ini dia di bawah. Ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don raka karena pong Allah Ta'ala. Atau wakadaki wakate masampaja sunnah mutlak don raka karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo. Anna rakana. Dia minawat dingi tambai. Dia to na kurang. Anna ngirakana. Aga gunana yero maka de nabita padai ko mas sampaja sunnah 12 tahun itana. Kagak tahu mulai mas sampaja sunnah 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun itana. Iya na tu ampai sampaja sunnah awabin. Iya sammati sampaja sunnah toba. Magina kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke oleh susui. Ia nariasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 12 tahun etane rekenge. Nah dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajame si tahun. 360 na solalana si tahun. Ya kode nang kata alpa jamer 360 na so. Berarti kali 360 na tahun. Kali 12. Tareke ni garek. Talusap bulan biye. Ia naro tau na daga mana nabi tatu talusap tau 100 tahun lagi mak dalek kongkah. Yan ang kataw to si Ratu tong umuro na 2 mi ko tanyali na chaw to pangonro na chomonrongi. Ito dari kay naman niya tumayaga. Ito makotiha. Jadi ang kaya sang umuro maponcho tapi mabaraka yan ang nakijamay. Makadaya umuro ko 40 mi taw tapi baraka na nasa batuli na jamay awabin si taw mi masampaja sunna awabit berarti talusatbu annaratuna taw umuro na yan na maka ada apa nih leh jama matar rupa ustaz aja nak kau tulai juma na bawang do juma na bawang sisa si minggu maka dia namo sisa si minggu dia tulai jama cica siulang oh tu itabani tanggal si di jama si kau dia mau patulai cica si tahu ya na tahun baru asal paja sunat mat tahun baru pasti teta sampaja ya bila tahun baru si Messi kama sampaja sunat wabine jama si ya kau dia mau pula patulai cica si tahu yang penting pura tajama. Kau demo patulai ciko cicang ijama ini meni bawah. Jadi ia naro sampaja sunnah maka dama tia madari tu acara maka dah. Ia ini purai de nama kanja sampaja sunnah tawatut tamalolo. Matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro nama ciji patutu matu. Ia naro tajama. Macam jipat ia tu matu sampaja sunnah awabine ia na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu. Wasa maka dai ko hadesa ia ko iparesanya malah na teh. Na pure paresa na de na gana sapa ni de na suku. Sapa ni sunnah mual apa kang ni. Ia na tu nakada tahu itu sampaja sunnah patempele. Makiro. Maka dai ia pa ia ro sampaja perlu itu madari to tu mak bilawat tu. Ia ko watu-watu botingi mak balak-balak sih. Ia na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun ro masikri mangaji-ngaji. Ia na kasinala si repa desi. Madari cica mi buka korangnya si ulang angkat to cica mi si minggu ya mi ko ni jumai na baca surah yasin na buka si dia na marigaga angkat to waktu mengaji dia na marigaga padahal non rita we jadi ia rotala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana yang pai ko pura ki masa paja mangaribi aja tare walau bolata
Ondo ni masigie, taamal kaniro, pura ki masa paja sunna awabin, tite watide panatami say, tabuka ni korangnya tabaca-baca suratul mulk, tabarakah. Yan aro tabaraka tabaca tapalatu yan alatu na tabaraka insyaallah kutulemoy pananungang tabaraka tabaca, de naburu watakalina itu takutanay. Tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munjiah. Sebab angka sahaba palana unta, ya sange palana lapi-lapi, ya kidi lapi nyarang, tapi lapi-lapi na untana napatato tenda yo kotangana padang pasire napalin na iyaro ale lapi-lapi palapi laka untana nangkang uluiwi liu natapanasa dingite mangaji pulok kotanay mangaji tapal lupa lupa masuk narinrin iyaro nuna narari loko nabita ya Rasulullah angka tau mangaji pulok kotanay maka nabite kenroy nasa kurasa din na tendaku liu ka wang kalingay maselam lawi nabita tatong nabita sawo dia membaca surah al-munjiah tasilang surah apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi surah Al-Munjiah adalah suratul mulk. Perisai dari asap kubur. Ini gini pandanungan iya surah ipas salama ipuli pacalan na kubur. Yan naro baca-baca Pak tabarakah. Magampamu tu dia tu na malampe. Ya mikonalay sinetron malampe. Itu. Yan naro maka de apu sampai ya ko pure mangaribi ustaz, pura pisah. Maka de sampai ko pure sa tangaban ni pi. Maka ada ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masa paja subuh atau sebelum subuh ta baca-baca ni, ko ta baca si polo na tama subuh pura pasigi masa paja subuh ta lanjukan maka de apo dapi okoro okopi duha maka de udapi maka de gurutta aja naliwang iloro. Wattun na baca mangaribi letu sebelum loro. Ya waktu. Jadi aja nak ada pura piloro baca leng yukori baca. Ya ko suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sabab ia tu tahu pandrita angka cik di pak disengang marak jingi lolongang. Ya sang ilmu hikmah. Merejing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang Kada kita contohna. Maka dia nabi taya ko manre ko aja mo pabelay lima mo majepu pakan reang. Aja na pades kapator maliwa mako. Angkat tu tau manre pades kapator di mana do itu ampai to motot tariolo ko mapalin na nanrey na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalimay lorong magay maka day to panrite na ibukarang ipa disanga maka da iya ko angka taw mala nanrey na malong jong kaliman na mabela iya kong ka nauruso maraji salasay masa padal le maraji to yero makunrey ko manrey natengi na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makemay natutu mi makomi aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata makade kong ka makunray ko manray natatutu timun na ko makemay eto libot timparu lakay na tukuan niwi makiro jadi itu hikmahnya ya riasang ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Ya sangi ilmu hikmah. Enggak, tapi aja nu pada maneng. Banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok isapai maraji Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Iya, jadi makanya upasagi tatisian selesai. Mika lo kolailatul ijati makna NU tete 5 ni wite. Jolo-jolo. Jadi ini tentang salat. Angkato sampaja sunnah makanja kutulemu jamai kega sampaja sunnah patan raka yolona imunrina loroe imunrina mike loroe tapi metet tabu apa surah yang dibaca ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali ia ro ayat minimal dalam 40 ayat dibaca sirakangi tapi sampaja sunnah namo loroe imunrina loroe tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tasirakangi kau pernah baca Fatihah, maka ada gak maka gampang. Inna atayna ka 50, nasiratu na 50 ayat. Maji tamelo malah saulu. Na maka dami arwa pulo na ayat. Deto na mesti maka do. Malampi pa de, kulu Allahu tapakoli nga ka 15. Lebih ni. Iya aja mau ta malah saulu maka do mesti patu ya pala de. Inna atayna ganda ni. Ang yan baca ka 50 nala ni. Apa? Ya tu ko ka 50 inna atayna siratu na 50 ayat. Nah itu, jadi namanya mirota baca, patan rekang, tak don rakaci bersalah masna. Koko kita Imamul Ghazali, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malampe bacana,
meter rokokna, meter sujudna. Jadi ya rokok kini baca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Subhana rabbiyal a'la koto sujud ke 20 to sidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sabbu malaikat mancajimak mengukimun rina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamat tinron tak bola ni dia kamu pi mata ya ya ko panitia pala cata enggak deh nala cakang kita itu enggak kira jadi itu nunya makanya wadi ijamah ko boleh nah sebabnya itu sampai ya sunnah lebih utama kok ki boleh ijamah ya siapalan tu ko sampai ya sunnah ko boleh kecuali misalnya maka tarawih me kilo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi dena yang mana na tawe mulai jami sampai jasuna ko boleh. Apa ya na puresa na tilaw bolana, na latu bolana dena na sampajang. Asa matak ko meni man remeni maga. Yo pokok ki masigi maringang. Jadi maka de yedi de itu le tilaw bolata. O ko na masigi ta jama daripada de. Makiro. Jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai jasuna. Angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya. Karangan nanti Imam Ghazali. Kitab Bidayatun Nihaya awal dan akhir itu Bidayatun Nihaya arwane makan jak jamai sampai ya sunnah mutlak yolona jumae patan rakato pangupuna kuluan lahu patan rakat 2 rakaat di bersalam maka Imam Ghazali siapa yang mengamalkan salat ini maka dia mati ya tahu kodini ten rono ke surga berarti jaminan itu hadis Nabi patan rakaat yolona jumae tapi pangupuna kuluan lahu akka 50 sirakangi 200 kuluan lahunna. Mete tato? Sebenarnya sampajan na imang si bapak gawe syarairo. Masih lo masih na jamay ro. Yan na totoo ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mo pa, tapi aja no po naman sampajan ni bahas mato na chapuat. Kemudian angka to si kiri maka da deule mapuas ustaz. Dito gagawa di wasumbangan. Deto ule masa paja sunah. Aga na pale. Si kiri na. Age baca. Nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada halkihi. Wa ridha'a nafsi. Wa sinata arsi. Wa midada kalimati. Kanja iro. Namo si polos sote masih kiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita. Inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudosa. Mata anak ni timbangan na. Dia gacau tanah. Tapi sebenarnya si kiri besok tadi guru taka kika je si kiri kami namakan ya nasa kika je membutuhkan iya membutuhkan ya ko malam-malam may tapak mo pegay mo baca la ilaha illallah iya ko malasa-lasa ko musading atas sabeko jadi poluk kika adamu ma jadi alay pak buray ro si kiri iya makada mulok bangsa di papena di mutulita sela-selang pegay salawakmu pa aja tuh ini makada kika butuhkan jadi iya ko makada tuli masela-sela kung kana mo losong pamagay baca la haula wala quwata illa billah pegay mo baca ya insyaallah atau dina melogan na warang paramu pegay istighfar mo ang kana ay masikolang kalakay ito 5 pelo de kapulian na numonro 5 tuno bayine mabalu cialaku pegay biro na nasempo ako dali mo kung Allah Taala imakero makada wadi gaje peto masikiri masalawa na masempo dali na nabita makada bahkan aya ay makada demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupo suara kegin rupo dina ko pasangi pamasena puangin alo mo yang idaleta apa iya je tiya sangi tau sogi de to je tu na ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke iya to 5 kibu surat katarang kurang mampu pano kantoro desa na iya 2 motoro na makai gaulawan na angkat tiya te de nang kanirita gagana tulitan na papenadina apa atiemi tu ya sagana komento mi tiya sangi to madece makada ya makumu bola aku makada wi anu payano na samanya manyomoto to sa di makwa angka to tau talu to na de may matinro matana angka to tau makabalo bolana cokin na mi bali bolana lupa na sagi polisi lalungi makaya ka di gagat narakamana na je sito kan na kolino makabalo bolana ase ilala kamera na de may matinro matana cicak ni moni na saya ganero magarese angka to tau na buan na sa cokiro diga susana di madu-madu batu tau jadi salawat tapi 2 tu agagamu pasti letuk. Yang pertama istighfar pasti letuk. Nah sebab Allah Ta'ala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia nak tolak. Ya, jadi ini ro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay kupur ki masuk paja perlu aki-aki je wirid. Maka dia ulai 100 70 nah. Ko dia tulai 40 nah. Ko dia tulai 40 pitu nah.
Pitu bana tabaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau bana karbani sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca ka pitu akad ni magi nang kawirit yakibua supaya dena to mapat to masikiri. Angka to pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau de ni to ku pangalatal mato ku surimondri ya ku mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gilis siulun na angka 10 tau tu aja lalo tatamo ko kalolo na makuttu tau mato na malampi na manawa ya tu cacalada pangalatal kigaya sa matonin mangani ropo ku manon wi lampi pa na mana magani rogalu ku magani darang ku di urusanmu pakurangin ya tu mega tu tamaku tu mana manawa nasabari nasa imanu jayanu man padahal dia nak kok alina mi makada itu makanya jadi hilangkan itu makunrai nama kurasiri na cacato tu pangalatala padangkan nama ceko-ceko ya tu deto nirita tu tau maparenta na gau bawang angka tu tau panrita na mangoa na cacato pangalatala pak tu tau panrita pak mangoa memang oleh nama rangkai wi na cacalada pangalatala tau makit anang kasih organisasi alena si punggawa lete si organisasi kalian si punggawa padahal ulama ulama na mangoa na cacalada tanya mangoa waramparo namu mangoa jabatan alena makatan ni alena yeleng amana makatan ini orang kasih organisasi alena si makatan kasih organisasi itu bahaya salah satu orang yang dibenci oleh Allah megala da ijama-jama melo na rangkai na jadi itu amana dipertanggungjawabkan kala eseko ni roka malam pela dai si jana lebih macaram jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu ini mani bawang ke gamelo tolah meki degagaw kosok na sikiri timwe bawa kedo angkalalo degaga baca iya na panutup degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne de gaga de pokona meloki masulara bawa mi de mari gaga degaga bacana degaga jenne degaga sarana cidi bawa aga mapamulai malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinina palanggarata tacuku mangolo ri Allah Ta'ala napaki menyesal iya na riasa tapakkoro si jammi makwatu masarolat bine masampajasuna isi saburakana itulah orang yang besar pahalanya dega na baca mama koba mina kadwe kalasi pajaya biasa dega gaji ya to kelas yang ianu kaya makoro tulia miro na napa makada pongi man rasa ka to kasi ko dia tak dampangnya tamu pongi ka pakasalahku ya riasa tapakkoro natati way matanna masasakali pigaw ikasalahange air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak pak, dia gak coba panggil, ya kau dia mau patule jamir rumah tebawan nih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.